laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillahi ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته وسار على ملته إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الأعزاء مستمعي الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية المسلم لأخيه المسلم، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يجعل جميع ما أقوله في هذه المحاضرة خالصة لوجهه جل وعلا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يأتي الله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى متوتك إنما مكو إمجر مكو إنوين مكو إيرمين مكو ونكو ديدو مجرين دي تمرتا. يتم كانكو سبحانه وتعالى إن جرني مؤجو أولو نيم إسلام، ودنو أولو نيم إسلام وكانكو بوري مونو دي إدو نيم أجيكو الله تبارك وتعالى نيمين تكم ستبي هوري نتنك أواساما كادو دين إسلام ay si tawi hawri o heɓi kala ko o heɓi e ɗanɗo gurdam aduna haray ko neɗɗo malkisaɗo wasaɗo malal. Seedike wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal sina kanko Allahu goto. E seedike wonde nelaɗo o Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o ɓe jiyaɓe makko kanko Allahu azza wa jalla nelaɓe makko. Yo Allahu towuɗo mawɗo on ɓeydu mantore makko nden e kisangal e dow maɓɓe e kala gomɗinɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe e dendanangal ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe e kala artuɗo no ñentina ngolɗo laawol maɓɓe ha yawmal qiyama. Ara yeeso ɗum mi salminiyo ngoɗo salminago islam, salminago neɗɗo julɗo wonande siɗɗo makko julɗo. Aray ko hikkiɗon inchallahu jalla wa ala e hawrindinande joomi meɗen tabaraka wa ta'ala mawdu'u meɗen on unwanu makko on ko alhuququ bayna aljirani, maana muɗum ko ɗiɗo haqqiji bi Allahu tabaraka wa ta'ala ko shar'ini e oɗo sharia makko laaɓuɗo woni sharia kaɗo dina islam, gila e ndeɗo deftere makko teddunde ha e oɗo sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haqqeji ɗi o shar'ini hakkunde ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko kawtirɓe.
ستوي هولي إنما الحقوق بين الجيران معنى مودو ديدو حقيجي دي تواتا كو وندي حقونde بيدو كوتيربه ديدو حقيجي كو حقيجي ماودي حقيجي دي تواتا كادو دين إسلام نو هيتني في مودو نو ماوني في مودو ngani no jiya hikma Allah tabaraka wa ta'ala nyanyal makko kanko Allah e hattanne makko wadugol makko dido tagoreji makko di kanko Allah subhanahu wa ta'ala o tagi bannindirgol kala ko tawata ko jins goto ko none goto o wonda wadi sendari gila kangurna ngaduna do haka hayatul barzakhiyya kangurna barzakhiyan ko jam ha hewtoyi ka arasatu sa'a katande dargal kadhalika ha hewtoyi ka aljannaji makko e ka giteli makko kanko Allahu azza wa jal mo wadi hikma makko on kanyumma e hattande makko ne e dido nokkeli fu kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko nandi e none goto ko woni ko banni dirta endari masalan kangurna ngaduna do Allah tabaraka wa ta'ala no detti dido mumunteji dedo kulle kanko Allah azza wa jalla o nabi dedo kaburure o wadi de nokku gotun tawi ko kande woni ko kawtirta ko wadi non ko kande woni jins goto kanko Allah tabaraka wa ta'ala o detti dido liƴƴi e dendangal dido mumunteji wurudi ka nder ndiyam o hawtindiri dido kadi ka nder ndiyam tawi ko kandi kawtirta ton ko wadi non ko kandi woni jins none goto on kanko jomi menen tabaraka wa ta'ala o detti dido jinnaji kadi kandi kadi o bannindiri di ka surije kanyumma e ka bahruji ha hewti ka pammeje e ko nandi e sifalin don nokkeli katawata kakadido jinnaji di werata o bannindiri di kandi kadi kanko jomi menen ko wana non o wadi bedo malaikabe be tawata ko be jins goto on kanko tabaraka wa ta'ala o wadi be ka asma'uji malaikabe go kanko Allah tabaraka wa ta'ala hi mu'addabe kalaydiga kono aslan kaka asma'uji woni ko be wonno ko ton kadi woni ko be ruttoto ko wana non Allah tabaraka wa ta'ala wadiri engene bedo yimbe kadi madama ko yimbe ko e banninke bi adam kanko tabaraka wa ta'ala o bannindiri en kacaye o bannindiri en kanko Allah tabaraka wa ta'ala kanokeli hodari ko wana non si tawi hawri yimbe ben tigi be walike be maayi Allah azza wa jalla walani be nokkeli ka leydi do ka kambe fureji din be nabe tawa ko nokkeli goti be wonata dum woni ka berde tawi si bedo surrama ka berde kadi ha gasi Allah tabaraka wa ta'ala sendai hakkunde mabbe o detta bedo yimbe be tawata ko hulaynobe mo yimbe mojjube ben be tawata ko yimbe salibe kala ko wiete weli e foti e belede wonki ko tawata no lundi kado sharia dina be rewi mo kanko Allah tabaraka wa ta'ala Allah detta ruhuji bedo din wonaba e nokkure towunde nokkure mawnde woni ka illiyun wano wiri en non kalla inna kitabal al-abrar la fi illiyin kanko Allah azza wa jalla o banginani e wonde bedo yimbe diggambe mo rewbe mo no haayiri ka hore leydi do si bedo maayi kambe nandube odo alhaali fu kanko Allah azza wa jalla wonaba be ka illiyun ruhuji mabbe din ko tondi wonata di fawto tondi dakmito ton do yo dargal ngal daro amma bedo yimbe bombe bandibe yimbe yeddube mo kanko Allah azza wa jalla ka hore leydi do be ndari ko faala ko be duuri be ndari ko nelano alayhi salatu wassalam janni be noddi e mudum ko be duuri be ndari laawi iblisa din be waddi dum be subi dum si bedo wali ke be maayi
Allahu tabaraka wa ta'ala detta idindo ruhuji kadi di tawata ko none goto o nabadi e nokkure wotere wono wiri non kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Allahu azza wa jalla banginani e wonde beedo yimbe bombe beedo yimbe yeddube mo kanko Allahu salibe doftade mo be ndaari nan do gurdam aduna ko weli e majjan e ko foti e majjan haysino lundi sharia diina be waddi dum do be habbiti wonde kambe be haaray e dan do gurdam aduna. Allahu wi tawi hawri beedo be maayi kambe e nandube sifa mabbe be fomi wado yaybe nokku gotu woni ka sijjin dum ko kaso mola nango no karmo ko be tafsiru be makiri no wongo ka sengo leydi ka tawata ko ka leydi jeddadiri. Si tawi mo yama gadargal Allahu azza wa jalla senda jama'on kadi o wada be noneji sertudi wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maymanati ma ashabul maymana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama والسابقون السابقون أولئك المقربون. ستري جماعة غروي قدرغل الله عز وجل كتافو جلندرا كان الله تبارك وتعالى وسندرا بنوني جماع بسرتو دين وودا وقت غوبة تواتكو يمبي نيامي وني يمبي بأننا هوري مالا كوريونو بمكانكو الله تبارك وتعالى ناتو يبك الجنة بيدو درنا بنوكو غوتم بوانا دنتال وننوكا ko Allah tabaraka wa ta'ala o wada wobbe go yimbe nane be tawata ko yeddunobe mo kangurna ngaduna do be sali dina makko kam ben kadi o moba be dendangal mabbe o wada be feere o wi was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun be do be tawata be fijano e dina makko kam bal kambe be wadi ado e fiida ugol wela e makko kanko Allah tawi ado mabbe on kangurna aduna do wana fi bantugol etazi jenjane ado mabbe on kangurna aduna do wana fi jawgol e oto jenjane ado mabbe on kangurna aduna do wana fi fenyingol ngariji mudun kayasi bal kambe tawi ado mabbe on ko fi hebugol wela e makko kanko Allahu azza wa jalla wolugol yimbe be tawata ko e beedo yimbe buray be gañade ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wi beedo ko be woni ko o bannata ka makko kanko Allah tabaraka wa ta'ala ko sifa ben do woni ko wernoyte odo aljanna burdo tuude wi'etedo on jannatul firdaus. Idan si tawi hawri ndaari dum do odo hikma makko kanko Allah tabaraka wa ta'ala en taway ko nyenyal mawngal ko hattande molanane joni non kanko Allah tabaraka wa ta'ala o warrino o bandindiri beedo yimbe be tawata ko be bandinke ko be none goto on ka gurda ngaduna do o wali be ko kambe woni ko hoddata e nokkeli goti kanko Allah azza wa jalla wa akirali be non bal Allah subhanahu wa ta'ala nelinabe e mabbe o tippini defte e ben don nelabe yo ben nelabe yottinden non defte e mabbe fi hollugol be piiji didi walla fi hollugol be piiji dudu dino jiya e majji piiji didi burdi mawnude hone aranere nden ko honno be wondirta hakkunde mabbe e joomi mabbe tabaraka wa ta'ala. Allah jalla wa ala wadi haqqe makko e dow kanyum be do jiyabe dum woni an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a yobe rewmo kanko Allah tabaraka wa ta'ala ko yamiri be kon be darano dum ko hadi be kon be woffito dum harabe shirka nani mo kanko Allah harabe kafidali mo hay e goto be wadali shirku to soko be wadali shirku mawdo bal be doftimo kanko Allah azza wa jall be wona e hore on don alhali dum do ko hakke makko kanko Allah mo o wadi e hore meden ko do woni mawnude e dendangal hakkeji yeso dum kanko Allah tabaraka wa ta'ala o neli beedo nelabe makko beedo annababe makko o tippini defte den e hore mabbe fiyo be banginan en kadi ene yimbe ben e hore meden ko honno waawete wondirde tawa wondigal meden gal ko wondigal islamu yankewal hara hay e goto to nyaali goddo hara hay e goto nyaamali hakke goddo hara hay e goto ballaki goddo. Allah tabaraka wa ta'ala
wono bangini non ka qur'anare makko teddune o wi laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti. Allah wi gongi de men men nelibe do nelabe amin wondude hujjaji bangudi wondude kawakeji molanali men tippini kadi wondude e mabbe defte kadhalika men tippini wondude mabbe shari'aji in shari'aji don ko men jonniri be di kol yaquma an-nasu bil qist biyo yimbe be wonu hara koy hoore nundal be woni hara hay goto toñata goddo hay e goto bagota ko goddo hay e goto ballota ko goddo ko Allah tabaaraka wa ta'ala o wadiri ni tawi dum do ko wadugol haqqeji wondi hakkundaji meden enen beedo yimbe hara hay e goto wonali neddo mo tawata ko nyaamaydo haqqe won siddo makko Allah tabaaraka wa ta'ala wadi haqqeji di tawata ko haqqeji wondi hakkunde yimbe bembe fo mabbe kazalika o wadi haqqeji di tawata ko wondi hakkunde julbe ben o wadi haqqeji di tawata ko wondi hakkunde beedo yimbe be tawata ko hawtube lenyol beedo yimbe be tawata ko badondirabe endam kanko Allah wadi kadi haqqeji di tawata ko haqqeji beedo yimbe kawtirbe haysi tawi hawri wana be dina wota haysi tawi hawri wana be badondirabe endam haysi tawi hawri beedo yimbe hoore mudum goto e mabbe anda ka o ya iwri ino non haqqeji Allah azza wa jalla tidini fi majji wala Allah tidini fi majji non ko wala no yimbe burbe dudude be hande hayfiniri fi majji wadi si andari jama'u no kawtiriri non hande harale ko yimbe nodditide ka dina islam atawa yimbe ben no toñindirde toñe mawde jama'u no nyaamindirande haqqeji di tawata ko haqqeji mawdi tawile Allah tabaaraka wa ta'ala kanko himo mawnini dum yimbe ben kambe yahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah 'azim jama'u kambe be sikkadum no hayfi ya daro do lorrira kawtal jomaada curki ya daro do lorrira kawtal jomaada salte ya daro do lorrira kawtal jomaada nyongolmu ya daro do hubbina music ronkina kawtal jomaada on hadamo kawadano an jogora dum do ko hunde hayfunde tawale ka Allah azza wa jalla ko hunde mawne ونلالون صلى الله عليه وسلم بماك بحديث مأبي وندك صحيحين اتالى يوم من عائشة رضي الله عنها كيوم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما نلال عليه الصلاة والسلام بماك ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه بماك جبريل عليه الصلاة والسلام oro malaikajum wallahu tabaraka wa ta'ala jannata wahyi on addamo hayan kambe jibrilu be serali hibe wasiyola yomi wongire e kawtal am no mojjiri hibe wasiyola yomi teddin kawtal am hibe wasiyola kambe jibrilu wata mi bono e kawtal am jibrilu serali no wasiyola dum hibe tidina dum ha mi sikki wonde simi mayi jibrilu alayhi salatu wassalam be addanaylam bi ma'na ko attimi mayde sharia mo tawata ko yudo ka Allahu hollowo wonde simi mayi kawtal ngarronaylam hollugol wonde ko hunde tiidude hunde mawne de jama on libi hande be yaabi be fofiri teppe mabbe de sahababe nelano alayhi salatu wassalam kambe be yi dum do be mawnini be jogiti madama be faami koko nelano alayhi salatu wassalam maaki do dum sendari oro sahabajo Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma حديث مكة إمام أحمد فيلي كمسند مورو إمام أبو داود كدي إمام الترمذي قوتو كلمة فيلي كسنن مورو وأن ينلقوا بهرسن دمول زبين قلدن دمول مكة كان بعبد الله بن عمرو بن العاص ودمول قل بأني صدق مببطرت الله تبارك وتعالى متوتا وانا صدق دارو وانا صدق كويدي بل صدق متوتا مببطرت الله عز وجل bano be ari be tawi beedo wonbe sendude be landi wonbe sendude be maaki ene o wadani o kawtal jo meden al yahudankejo gebal makko ngal e goldo dammol be landi beedo laabiji tati on saati be maaki fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul
ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه بماك من منانين لأن الله صلى الله عليه وسلم إنكم يوردون يمأكم بماك وأن جبريل عليه الصلاة والسلام سيرالي كان بجبريل يبي وصيولا من نلان عليه الصلاة والسلام وجبل كوتل أن تدل قل كوتل أنقل بنا قل كوتل أنقل حامي سكي وند كان بجبريل بجنتان فلانجوني وند سمي ماي كوتل أن نماري جبالكم يرون يرتيك ورا صحاباجو تبيرون دو كفي نتو اليهودان كيو نتو متاتا كو كيفيرو مغمدي ناني لالو صلى الله عليه وسلم وجبان لالو عليه الصلاة والسلام كو الله نلبي وجبان لالو قرآن الله عز وجل بل هم إن ون الله تبارك وتعالى نمري بيدو ولنندون كو اليهود كم بإغور مأبكو كو بأندرا بيوغل مأب وند عزير ابن الله وند عزير أولو كو جدل جو الله تبارك وتعالى ونور صحاباجو هاي فينال كوتر قول مكو أولو نتو في كالكو نتو متواتكو كيفيرو جدو ونامو أهوتي دينا وليانسي تبي دوهاناني يواتو يلي مؤجة في كولي ngal do kawtiral ngal tawata ko wongal hakkundaji meɗen mawninen oɗo fiyake daroɗen e makko wono sharia dina kay yamiriri e noyen daro e munu si tawi hawri innama kawtal ko wiyete kawtal wona karamokoɓe men ɓe makiri non e gonguɗi maɓɓe sertuɗi fi jantagol e ko wiyete ko haddul jira bimana dottede ɓeɗoɓe tawata ko wiyeteɓe kawtal neɗɗo on ndari wana yumma mede Aisha radhiyallahu anha kambe Imam al-Auza'i e Imam Ibn Shihab be maki wonde ko wiyete kawtal neddo kawtal be makko ben ko 40 daran min kulli nahiya be maki si tawi hawri da fala andude kawtal be mala be tawata no waddi ma ya teddimbe no waddi ma ya moƴƴo e be no waddi ma hara bonaki e beedo alorrali beedo be maki ko yandaru galleji cappande nay wondi sera mala yeso mala konta galleji cappande nay gila ka galle mala don kasengo nyamu makadi galleji cappande nay kasengo nano mala galleji cappande nay hedde baawo mala galleji cappande nay be maki beedo yimbe be tawata ko wonbe e goldon kurwol haray andu beedo ko kawtal be maada be tawata Allah tabaaraka wa ta'ala no wadi hakkeji molanadi hakkundaji modon no wodi ko waddi goto kala e modon jonnitugol oya kanko ko be gomati wana Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kamme be maki wonde man sami'a an-nida fa huwa al-jar be maki kala mani yimbe be tawata hibe woni takko julirde wotere tawasalli jomo tawata ko towdo hito hara gollitirali microphone fi tawi o noddiniri hito makko ngol tigi kala mani yimbe wonbe sera don waawube nande non noddinado makko don be maki beedo ko yimbe be tawata ko beedo innete kawtirbe beedo goto kala e mabbe yo andu no jogani dimmojo makko on goddum ko mawni ko haani mo jonnitude wobbe go yaari wonde ko man sami'a al-iqama kala waawube nande darnandu dum ka juulirde karmo ko be go yaari wonde ko wiyete kawtal neddo ko man sakana ar-rajula fi mahallatin aw madinatin wahida ko kala mo tawata ko hodi dudo e neddanke e nokkure walla e saare nde tawata ko saare wotere kambe be yaari wonde kala hodi dube e saare wotere beero yo be andu ko be kawtirbe yobe andu sharia dina kan no waddini piiji molanadi hanudi wonde hakkunde mabbe wonon jomi menen tabaraka wa ta'ala jantike nando munu ka qur'anare makko teddunde o wina illam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun walmurjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila Allah tabaraka wa ta'ala holli wonde nelaɗo alayhi salatu wassalamu si tawi ɓeeɗo naafigiiɓe jokkuɓe ɓe accaali e ɗiɗo golleji maɓɓe kaanuɗi e ɓeeɗo yimɓe wonɓe e jindinde penaale e nder saare nden allahu tabaraka wa ta'ala o wi
wonde o wurta e nelaaɗon e sahaabaaɓe ɓen ɓe yana e hoore maɓɓe ɓe ñabbina ɓe tawa ɓe kawtirta e maɓɓe e nde ɗo saare ɓeɗo yaari wonde kala mo hoƴiduɗa e nder saare wootere haray andu oɗo ko on kawtal no woni haqqeji mawɗi wonɗi hakkundaji moɗon ɗi haanuɗon aynitude on wona imamul alusi kamɓe ɓe maaki ka tafsiru maɓɓe rahimahullah ɓe maaki ko ɓuri sellude kon e fiyaake dottugol kawtal neɗɗo ɓe maaki ɗum ɗon ko amrun yarji'u ila al-urf ɓe maaki ko ruttotoɗum e ko jama o wowi mboodi maɓɓe ɗin ko jama on konti ko wonde ko ɗum ɗon woni kawtal neɗɗo on sharia diina kan kadi ko ɗum ɗon woni ko kontata wonde ko kawtal neɗɗo idan koko wiyete kawtirgol ɗo allahu tabaraka wa ta'ala ɗiɗo haqqeji kawtal o waɗani en ɗum ɗo e nder aya mo tawata ko aya mawɗo rondiɗo haqqeji mawɗi karmokoɓe ɓen ɓe noddiri mo ayatul huquqil ashara aya mo tawata ko rondiɗo haqqeji sappo mawɗi aya wonɗo ka suratul nisa allahu azza wa jalla o wi wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibn as-sabili wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura allahu azza wa jalla wali oɗo aya haqqeji ɗi tawata ko haqqeji sappo mawɗi waɗɗiɗi e hoore kala neɗɗo gomɗinɗo allahu tabaraka wa ta'ala tottugol ɗi o ɗaɓɓita kanko neɗɗo on jonɗiɗo haqqeji o jonnitamo ɗiɗo ko attiyo hewtoyde yawmal qiyama ɓe gandi ñalande ɗargal hay gooto e meɗen yaadata e galle makko ton innugol miɗo mari étage molanaɗo mo daalje tel miɗo mari danki molanaaki ki tawata ko million tel miɗo mari bibliothèque molanaɗo mo tawata ko million tel miɗo mari divanje kañumma e moketiji e ko nandi e ɗum miɗo mari otowal ngal tawata ko ngal million ɗum ɗo ɗum ko ha ñande mayɗa si tawi malakul mawti arani oɗo ruhu maɗa ɓe nattimo ka allahu tabaraka wa ta'ala ko pellet jama on ɗowtirtama ka kaburu maɗa si wona yeru ko andanda hoore ma ko lincel gokkel ni ɗum woni bi ma'ana oɗo kasange maɗa danejo mo tawata o satta hayye seeɗa kañumma e hottollo e parfen ko ɓe ɗowtirtama e muɗum kon ko ɗum ɗo woni ko yaadata e muɗum ka joomi maɗa tabaraka wa ta'ala jonon si tawi a ñamino haqqe goɗɗo ka gurdan aduna ɗo a aroyi nden ñanden wona compte bancaire marɗa ka yaltina yoɓa on wona kadhalika coffre fort woni ko jogiɗa ka boutique maɗa walla ka galle maɗa woni ko yaltinta jawdi to yoɓa o wona jiifa woni ko wonduɗa e muɗum ko waɗi yimɓe ɓen si hewti ka allahu tabaraka wa ta'ala yawma alqiyama hay ɗiɗo kasangeji ɗi ɓe surrida e muɗum ka kaburuji maɓɓe ɓe daroyta ko wondude e ɗiɗo yeeso makko wannelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde yuhsharu nnasu yawma alqiyamati hufatan uratan hurala ɓe maaki wonde yimɓe ɓe ñalande ɗargal allahu tabaraka wa ta'ala immintinoyeyɓe nden ñande hara hay goto waɗa paɗal hara hay goto e maɓɓe ɓornaki hay garawol fadlano ɓorno linsere tawa goto kala e maɓɓe ko taƴi e makko kono tokka arti e makko kanko neɗɗo on o aray woni o daroro yeeso allahu tabaraka wa ta'ala wona o yaltirno noon ka reedubiro makko wona joomi meɗen tabaraka wa ta'ala wiroyta noon laqad ji'tumuna furada on gomɗide on arimen hande goto kala e moɗon ko kañum tum wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum on acci dendagal ko tawata kon min neminino on ka gurdan aduna ɓaawo moɗon ɗe kuɓeje mon molanaɗe ɗe wanno ɗon kaaro e muɗum nder e ɓaawo waɗuɗon climatiseur ji e muɗum hay ka douche ji waɗan ɗon chambre kala e salon kala meuble ji molanaɗi e otoje molanaɗe ko jogitiɗon kañumma e basen ji satta piriji coñci sattuɗi piri ko marno ɗon allahu azza wa jalla o wiya o gaccino ɗum fof ɓaawo moɗon hande ko arduɗon ɗo waɗiɗo golleji moɗon si tawi non an neɗɗo nga yehi nden ñande nda ñaami haqqe mum goɗɗo a jonnitali mo kum
kaka moƴƴereji maɗa woni ko ɗettete kanko neɗɗo on o hetta. Si tawi ala moƴƴereji ɗi tawata ko ɗi o jonnete, ndaare e boneji ɗi kanko neɗɗo on o waɗi ɗi rondanonamo yeru on haqqe ko tawata salinomo jonnitude ka gurnan aduna ɗo. ɗum Allahu jalla wa ala o wi wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a. oɗo woni haqqe makko on kanko Allah. o wi rewe Allahu joomi moɗo wotendinomo kanko tun hara on shirka naalimo. wata on yahu ndaaro, wata haajum on yanu e karamo ko baatini, wata on ɓorno hurunda woy sila jillakoy, wata on waɗu hurundaje haalisi jillaɗe kanŋe nodditiraɗe hijabu, wata on waɗu talki nodditiraɗe hijabu e ko nanndi e sifarin piiji, wata on yaruɗen naseele hoolore Allahu tabaraka wa ta'ala tabuɗon itti on e toɓɓere maniyu. kanko Allahu jalla wa ala o ayni on ka teegeji neniraɓe moɗon ɓen. hay gooto yo yarnali on nasi nder ton, hay gooto jonnali on to wudere leppi jeƴƴi, o jonnali on to dolokke leppi jeƴƴi, o jonnali on nder ton talkur, o jonnali on nder ton jawo, o jonnali on nder ton hayye hunde Allahu azza wa jalla newɗo on nder ton on ha o yaltini on iɗon hisi. gite ɗen no timmi, juuɗe ɗen no timmi, kine ɗen no timmi, noppi ɗin no timmi, ɓalli ɗin ɗi dendagal majji hiɗi hisi. Allahu wi rewe mo kanko tum wotindinomo wata o kafidu e makko hayye gooto. o wi wa bil walidayni ihsana. eto ɗon kadi wondiron e jibinɓe on ɓen no moƴƴiri. hara on yawaki ɓeeɗo neniraɓe moɗon e ɓeeɗo baabiraɓe moɗon ɓe Allahu tabaraka wa ta'ala waɗi sabu yaltugol moɗon ka gurnan aduna ɗo. sonjiɓe tampidi e moɗon ka wonno ɗon penwoy, ɓe eti fii yo wonu neɗɗanke gaynowo haaju. Allahu wi ɓeeɗo kadi wata o yawɓe e moƴƴire e maɓɓe no moƴƴiri, wondiron e maɓɓe hattirde wondigal ngal tawata ko moƴƴal. woni o limiri ɗiɗon haqqeji ha kanko Allahu o hewti e ɗiɗon haqqeji ɓeeɗo ɓe tawata ko ɓe kawtal. o wi wal jari dhil qurba wal jari l junubi wassahibi bil jamb. oɗo wal jari dhil qurba Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ɓe maaki huwa al qarib, wal jari l junub ɓe maaki huwa al-gharibu. kamɓe ibn Abbas radiyallahu anhuma ɓe maaki wonde ko innete al-jari dhil qurba. oɗo kawtaljo mo tawata ko ɓaɗodiraɗo, ma'ana muɗum komo ɓaɗodirɗa galleji tawi hawri ko ngenɗan kadi gootan. ɓe maaki amma oɗo mo tawata ko wiyeteɗo al-jari l-junub ko on mo tawata hiɗon ɓaɗodiri galleji kono wana on enɗan gootan. ɓe maaki ko oɗo woni ko faanda. amma oɗo karamokojo tedduɗo maaketeɗo imam Nayf ash-Shami ɓe maaki wonde ko wiyete al-jari dhil qurba huwa al-muslim wal jari l-junub ɓe maaki huwa al-yahudi wan-nasrani. wo ko wiyete kawtaljo mo tawata ko kawtaljo ɓaɗodiraɗo mo Allahu faandiɗo mon, ko on mo tawata ɗon kawtiri hara ko o julɗo. ɓe maaki kawtaljo mo faandi on hara ko janano, ko on mo kawtirɗon tawa ko al-yahudankejo walla annasarankejo ma kefeero e none goo. kanko Allahu azza wa jalla o wi wonde ye wondir e ɓeeɗo no moƴƴiri. ɗum waɗi siniraɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe holli e wonde imanu neɗɗanke gomɗinal makko ngal ngal waawi timmude wo si tawi hawri kanko oɗo neɗɗanke o wakkilike o totti ɗiɗo haqqeji ɓeeɗo kawtalɓe makko. ono kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maakirani en noon e hadise abi hurairata radiyallahu anhu mo tawata ko hadise wonɗo ka sahihayni. kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki wonde man kana yu'minu billahi wal yawmi l akhir falyukrim jara wa fi riwayatin fala yu'dhi jarahu wa fi riwayatin falyuhsin ila jari. kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki wonde kala mani neɗɗo laatiɗo ko goonga himo gomɗini Allahu on e ñalande sakkitinde nden gomɗinal sellugal, haray yo eto kanko neɗɗo on o teddina kawtal makko. e riwaya gooɓe maaki wata o bono e kawtal makko ngal taw o lorruɓe. e riwaya gooɓe maaki yo moƴƴo e kawtal makko ngal hara o accitiraali ɓe hoore maɓɓe. ɗum ɗon holli wonde si tawi gomɗinal neɗɗanke on ngal timmay
ko be kanko neɗɗo ngo hittina fingal ɗo kawtal makko wanono kamɓe nenano alayhi salatu wassalam e hadise maɓɓe goo ittaɗo hayni abi hurairata radiyallahu anhu wonno ka sahihayni ɓe maaki wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qalu man ya rasulallah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wa fi riwayatin li muslimin la yadkhulu aljannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu elano sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki mi wondiri allahu on gomɗinali taw gomɗinal sellungal mi wondiri allahu on gomɗinali taw gomɗinal sellungal timmungal mi wondiri allahu on gomɗinali taw gomɗinal timmungal sahaba ɓe landi ɓe maaki laaɓiji tati ɗum hara ko hombo ko onon yonelaɓe sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɗum ko man la ya'manu jaruhu bawa'iqa ma'na muɗum ko on mo tawata himo wondi e yimɓe kawtal ɓe makko tawa ɓeeɗo ɓe hoolaaki ha yimɓe daɗi bononda makko on hay jooni ko yimɓe ɓe tawata hiɓe huli taw lorra iwowo e makko hewta ɓe tawa ɓe sokanaymo suudu ɓe huli wata o wujjuɓe tawa hiɓe woni e nokkuure nden ɓe ɗenjimo wata o lorruɓe kanko oɗo neɗɗanke ɗum ɗo ko piiji ɗi tawata ko hollayɗi en wonde ko hunde mawnde nde haanude wattude ili e muɗum ande wonde fiyakuuji ɓeeɗo kawtal ɓe meɗen koko hitti ko haanuɗen daranaade fi muɗum toppitoɗe kamɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe holli en wonde kala manin neɗɗo mo tawata ko faalaɗo heɓude ngal ɗo gomɗinal timmungal aray ko yo hittin o jonnita ɓeeɗo kawtal ɓe makko haqqeji maɓɓe ɗin wona noon ka riwaya imam muslim ɓe maaki wonde naatoyta aljanna kala neɗɗo mo tawata kawtal makko ngal no ɗenƴimo no huli bone makko karmo koɓe sunna ɓen ɓe maaki firo hadis on si tawi hawri neɗɗanke on himo dagini lorrugol kawtal kanko himo jaɓi ɗum no sella ɗum ko hunde yaltinaynde mo ka islam ko waɗi noon hara kanko neɗɗo on o fenni allahu e nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗon ko inna ko ngo naatoyta aljanna maana mum si o maayidi e ɗum ɗon kanko neɗɗo on ko yiite woni ko o luttata amma si tawi hawri kanko oɗo neɗɗanke himo gomɗini wonde pellet lorrugol kawtal muɗum no harmi kono kanko neɗɗo on iblisu alayhi la'ana foolimo wonki makko kin foolimo o lorri kawtal makko haray mo kambana rewgol ka yiite taw si o yaha ka aljanna si allahu azza wa jalla yaafaaki mo haray ɗum ɗo ko hunde nde tawata si allahu tabaraka wa ta'ala naadoyimo ka yiite haray o toñaali mo si kanko allahu o muuyoyi kadi mo waawi mo yaafanaade hara o lettaali mo ala kulli hal ko hollugol e wonde lorrugol kawtal ko bakkatu moolanaaɗo bakkatu mawɗo hara yeeso ɗum kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam ɓe maakani en kadi hadise goo holloowo wonde ɗum no mawni ayi ko hollata wonde neɗɗo on fiyo gomɗinal timmungal ko be kanko neɗɗo on o moƴƴo e kawtal makko hara o lorraali ɓe nelaano sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ka hadis anas ibni malik wondo ka sahihayni kamɓe nelaano on ɓe maaki sallallahu alayhi wa sallam والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه فمن الآن صلى الله عليه وسلم بماكي وندمي وندري الله تبارك وتعالى وونكي أنت وني جنغ مولو ko pelleti jiyaɗo gomɗinta gomɗinal ngal tawata ko timmungal haa o yiɗana kawtal makko ngal sahabajo filliɗo mo wi maɗum ɓe maaki haa o yiɗana siɗɗo makko julɗo on ko o yiɗani hoore makko kon inan si tawi hawri ngal ɗo kawtal maɗa an ko faalaɗa e maɓɓe ko tampere heege soñja e ɓillaare ko ɗum ɗo woni ko yelaniɗaɓe ko ɗum woni ko fewtinta e maɓɓe nelaɗo
nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe hollituma wonde gomɗinal maɗa ngal ko gomɗinal ngal tawata ngal timmali taw. oɗo ñande goore ono ardinoge hadis mo tawata imam ahmad no fillimo keñumma imamu tirmidi imamu tabarani wa hassanahu sheikh al-albaniyu fi silsilati sahiha hadis abi hurairata radiyallahu anhu kañum abu hurayra nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe fewti sahabaɓe maɓɓe ɓe maaki man ya'khudhu anni ha'ula'i al-kalimat fayamalu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna. ɓe maaki ko hombo e moɗon woni ko ɗettata ɗi konguɗi ɗi mi jantotoɗo o itta ɗi yam bi mana mi jantanomo ɗi o jogoɗi o gollitira ɗi kanko si tawi hawri o gollitiriɗi kadhalika kanko neɗɗo o janna ɗi goɗɗo goo kadi mo tawata ko gollitirowo ɗi. abu hurayra ɓe maaki ana ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam. nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ay ɓe fewti abu hurayrata radiyallahu anhu wona abu hurayra ɓe maakiri noon nelaɗo alayhi salatu wassalamu fa akhada biyadi fa adda 5 wa qaal. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe nangi jungo angon ɓe limi piiji 5 ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ittaqi lmaharima takun a'bada nnasi warda bima qasama allahu laka takun aghna nnasi wa ahsin ila jarika takun mu'mina wa ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika takun muslima wala tukthiri ddahika fa inna kathrata ddahiki tumitu lqalb. nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe limi ɗiɗo piiji 5 ɓe maaki hunde aranere nden rento e ɗiɗoɗi allahu tabaraka wa ta'ala harmini shirkangol mo waɗugol ɗiɗo bid'aaji yamugol beere fiimugol dorogu heɗagol musique waɗugol meshka hoore muɗum yaltingol ɓandu muɗum ɗum a sonnajo kakkene worɓe janamɓe ɓe yi'a ɗum a gorko mo tawata ko fembotoɗo pelette waɗowo jolokoje ka dande maɗa a neɗɗo mo andanɗa hoore maɗa ko a yuppowo tuuba muɗum haa ka buse a sonnajo loototoɗo produit e ko nandi e ɗin piiji ɓe maaki ittaqil maharima rento ko harmi kon ɗo naati ɗum ñamugol riba zugol Guinea Games zugol Africa Lotto e ko nandi e sifaɗiɗo piiji ɓe maaki takun a'bada nnasi laatoɗa mo tawata ko ɓurɗo rewde mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala. ɓe maaki warda bima qasama allahu laka takun aghna nnas weltor kadi yeru ko allahu azza wa jalla sendan maako yeru arsike mo kanko allahu o itti on ka makko o waɗanma weltor ɗum ɗon yondinora ɗum ɗon wona neɗɗo mo tawata ko a ɓurɗo e yimɓe ɓen fof maɓɓe alɗude. waɗi noon kala mani neɗɗo jaɓuɗo ko allahu on arsiki mo kon tawi o pooɗanaaki piiji goɗi alaa e arsike makko on ɗum fawamo shirkugol e ɗaɓɓirgol no harmiri la shakka wonɗon neɗɗo o laatoto neɗɗo mo tawata ko ɓurɗo alɗude e yimɓe ɓe. nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki laysa alghina an kathrati al-arab walakinna alghina ghina an-nafs. ɓe maaki alɗugol wona jogagol jawle jogoo cuuɗi e teerenji e magasinji e compte bancaire ji ɓe maaki ko wiyete alɗugol ko jogagol bi ma'ana ngalu wonki tawa neɗɗanke on ko a yondiniɗo yondinande nde tawata ko yondinande tiiɗunde. ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki weltor ko allahu on sennan ma kon laatoɗa ko a neɗɗo mo tawata ko ɓurɗo e yimɓe ɓen ɓe dendangal maɓɓe e bi ma'ana alɗude hunde tammerende ɓe maaki moƴƴo e kawtal maɗa ngal laatoɗa gomɗinɗo mo tawata ko timmuɗo gomɗinal. eyi ɓe holli en ɗo kadi fiyo gomɗinal maɗa ngal timmu koye a moƴƴo e ngal ɗo kawtal maɗa. ɓe maaki hunde nayaɓere nden ko ya wonu neɗɗo mo tata ko a yiɗanɗo yimɓe ɓen ko yiɗanɗa hoore maɗa kon nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki si tawi a waɗi ɗum laatoɗa neɗɗo julɗo timmuɗo islam
ka sakkitode ɓe maaki wata ɗuɗɗin jalugol ko waɗi ɗuɗɗingol jalugol ɗum wara e ɓernde neɗɗanke neɗɗo si ɗuuɗi jalugol o henkita kanko neɗɗanke on ɗum wonay sabu haa ɓernde makko nden nde maaya tawa si o waajama o hulata tawa si o rentinama kanko neɗɗanke on o rentotaako bal ɓernde makko nden nde maayay ina ɗum ɗo ko hunde mawne hunde molanande nde haanuɗen faamude oɗo ɓiɗɗo adama no haananimo kanko neɗɗo on o anda wonde ngal ɗo kawtal makko si innama kawtal no jeeya e ɓurɓe tiiɗude kawtirgol ɓeeɗo sonnaɓe ɓe tata ko hawtuɓe moodi tawi ko ɓuri bonade e kawtal mum fof kadi ko kamɓe siniraɓe ɓen hakkundaji maɓɓe a wi'ay sonnajo no wakkilo waɗa poson waɗana sina makko poson sabu gorum gootu o wakkilo o kanko oɗo sonnajo o yarna o naseele sabu gorum gootu o yaha o shirka kanko oɗo sonnajo adda conele o waɗana o sabu gorum gootu o feetina ɓiɗɗo oɗo sabu gorum gootu o lampo ɓiɗɗo oɗo sabu gorel gotel pet ko tana molanaɗo elanon sallallahu alayhi wa sallam ɓe holli en tanaji muɗum o waɗi no waɗo hadise mo sakkitoten woni hadise abi hurairata radiyallahu anhu mo imamu al-hakim ɓe filli ka mustadrak maɓɓe imam al-bukhari ɓe filli mo kamɓe tigi hoore maɓɓe ka adabul mufrad maɓɓe wonde ñande goore yimɓe ɓe jantino ka nelaɗo alayhi salatu wassalam sonnajo tawi on sonnajo himo waɗa golleji molanaɗi ɗuɗuɗi ka sharia ɓe jantanimo bone goto wo o lorray kawtal makko oɗo sonnajo lorray sina makko ɓuttintaka o woni oɗo sonnajo lorray kawtal ɓe o kawtiriɓen ɓen ɓuttintaka o woni nelaɗo on ɓe maki alayhi salatu wassalamu ɓawaɗi moƴƴereji ɗi o waɗi fo ɓe maki la hayra fiha fa hiya fi nnar ɓe maki moƴƴere ala e on sonnajo ko yahowo yiite jahannama no mana muɗum oɗo si tawi o tubali o rutti e ɗum halayimo kambana naɓede yiite jahannama sabu ko o woni lorrude ko ngal ɗo kawtal makko si allahu azza wa jalla yaafakimo o yahay to ɓe janti fi sonnajo gotay ko fariddaji ɗin o watta e sunnaji seeɗaji ɓe wi kono sonnajo on kanko himo moƴƴi e kawtal makko oɗo no yiɗi sina makko himo moƴƴo e sina makko o jalanay o hiɓe wondiri no moƴƴiri nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki fa hiya fil janna oɗo ko aljanna yaata ono hande mo ndaari ɗiɗo galleji a yiyay sonnaɓe ɗiɗo no daroɓe juɗa gorko ha o yora ken tawa oɗo gorko si yalti ka yaasi a jiɓoto andude ko nawnare wonɗum nangimo tawa nawnare hay hunde nangamo siwana ko deyoy ɗiɗo katti woni ko ukkimo e tumbo fuu hiɓe juɗude mo tawi sabu muɗum on si o yalti ko e gere o yaltata si o naati ko e gere o naatata kamɓe sonnaɓe ɓen tawana giggol woni hakkunde maɓɓe goto e maɓɓe yiɗa yiwde oya goto e maɓɓe yiɗa yiwde ɓiɓɓe oya ɗum ɗo ko tanaji molanaɗi ɗi sharia dina kan haɗi si tawi hawri a wondiro e sonnajo ɗimmojo maɗa a ñaami haqqeji makko sabu gorko tawi sa aroy yawmal qiyamati ko moƴƴi maɗa ɗin o jonnete si ala moƴƴi o ɗettane ka bonɗi makko faweɗa ɗum araya heɓi golle molanaɗe de tawata goto sortoytama e muɗum si allahu azza wa jalla yafatum enen haɗay ɓe ndaray darde oɗo nokku inchallahu jalla wa ala o wallo waktu on ko ɗo woni ko nangi en o yowodiri e fiya kuuje haqqe kawtal no ɗuuɗi moƴƴa e yewtali ɗo haysi ɗum feccama pecce sappo e yewtali ɗo feccere wotere haɗay o fiya goto kala meɗen yiltito ɗaɓɓitoya o anda koko waɗɗi ko mawni woni ko fawimo ɗo aray ko yo eto o anda ɗum ɗo o wona neɗɗo mo tata ko hulowo allahu tabaraka wa taala wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal